Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Impaka zirakomeza cyane ku banyapolitiki batavuga n'ubutegetsi bwa Kongo bamaganirwa ry'itegeko nshinga ari gutegurwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ikinyamakuru Actualité CD cyavuze ko Dr Denis Mukwege mu bakomeye batavuga n'ubutegetsi yasabye abadepite mu bice by'uburasirazuba bwa Kongo guhaguruka bagahagarara kuko induro y'itegeko nshinga ryerekana ko nta muntu n'umwe muri iki gice bazaba bahagarariye. Mukwege yavuze ko igihe Tshisekedi yahindura itegeko nshinga yabakoze icyaha kitazabarirwa mu mateka y'iki gihugu. Mugenzi we Martin Fayulu yavuze ko adashira amakenga Tshisekedi kuko amushinja kuba mu mugambi wa balkanization ugamije komeka uburasirazuba bwa Kongo ku Rwanda. Umunyamakuru Olivier Mukwayi umenyera uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa aganira n'agaseke k'amakuru yahamije ko ihindurwa ry'iri tegeko nshinga rigamije kwambura ubwenegihugu abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Olivier, nahoze mbona abanyapolitiki barwanya ubutegetsi muri Kongo Kinshasa barimo basa n'abatambamira ko ihindurwa ry'itegeko nshinga ryabaho muri iki gihe. Nahoze mbona nk'abarimo Dr Denis Mukwege bavuga bati Tshisekedi uraramuka uhindura itegeko nshinga urabukoze icyaha utazigera ubarirwa n'amateka. Ibi ngibi bivuze iki Olivier? Urabona ko hari abatangiye kureba ingaruka guhindura itegeko nshinga bizagira ku baturage. Ni naho wabonye ko Denis Mukwege yabajije abadepite barimo na perezida w'ishinga amategeko ya Kongo GM bakomoka muri igice cy'uburasirazuba, ababaza ngo ese Kinshasa muhagarariye abantu, kuko urumva hakomoka Warungu niho kuvuga ngo igice cyanyu kiragiye muzasigara muri mu nteko y'amategeko muhagarariye hehe, ko igice aho ngo yabwiraga nka perezida w'ishinga amategeko ati ko watorewe Warungu uzasigara hehe. Ariko se Olivier, guhindura itegeko nshinga no kujyana ibice by'igihugu se biraza guhurira aho byoroshye cyane kuba umuntu aze kubyumva neza. N'ubwo M23 yafashe cyangwa tunibaze itegeko nshinga rihindurwa ni iyihe ngingo. N'ubwo Giseka buya n'umunyamabanga wa DPS yego mu kiganiro itangazamakuru mu kimwe ngo tugomba guhindura itegeko nshinga tukarigira kuri style y'iryo muri 92 n'ubu habaye dialogue intercongolais ibiganivuza abakongo bose biyobowe na Musenyeri Archevêque wa Kinshasa Laurent Musengo yahuje kushe societe, abanyapolitike, abihayimana, societe civile na leta ubwayo ririmo. Ni nabwo bambuye ububasha perezida Mobutu ahubwo ububasha buhereza muri itegeko nshinga inteko ishinga amategeko. Mu byavuyemo rero harimo ko intara zigomba kugira kwigenga, province zikigenga n'ubwo zikagira bije n'ibikorwa remezo zikajya zibyikora bigakorerwa mu ntara, aho kugira ngo bajye basubira gusaba Kinshasa zikeri n'ibi bagasoresha imisoro bakora ibikorwa. Hanyuma abantu baranibaza aho ngaho ni kuri no style politique nshinga no byageze naho rigera ku cyo bita nationality. Muri iyo nama bayivuye nationality banasohoyemo abavuga ikinyarwanda bari bajemo, biratoye yuko banambuye ubwenegihugu muri iryo tegeko nshinga. None bakavuga nibagaro rya tegeko M23 kwikomoka kuri abo ngabo n'ubundi basohowe mu nteko, ubwo nayo izamburwa ubwenegihugu. Niyambuka ubwenegihugu ku gice igifite iwawe hafite tudashobora ko tudafite ubushobozi bwo kuhabambura, ubwo ikizakurikiraho ni iki? bazaba bagiye izahita igumana ibice isanzwe ifite igice M23 ifite. niba ngo condition izi ngizi ni yari hano wenda tubare nka reference bakora ntuza basatura imipaka bagasanga ibyo bintu bibaho bamakenga n'imiryango yabo bari mu Rwanda bakavuga ati ubwo tubambura ubwenegihugu. Okay, bafite gakondo yabo barayitwaye, icyo bazakora nabo ntabwo bazabakira abanyekongo, si byo se? Ubu witwa abanyekongo kubera ko bagenda ku itegeko nshinga ryo mu 2006 ribemerera. Niba baramuka babitoyemo ibyo bintu by'iyo tegeko nshinga bamakenga bagahita bahananura amabendera ya RDC hano. Ntibazongera kuririmba Debu Kongore mu nama. N'amato azaba bagiye se. Hanyuma niba bandura amabendera ya Kongo subwo umuntu yatekereza ko ari umwanya wo kuzahita bashyiraho leta ya Kivu, bahita bigira ibiki mbese baba bande? Ariko se ubundi basarwa ari imfubyi. Ntekereza ko uyu munsi bifata nk'abanyekongo
kuko amadisikuru yabo yaba ba Makenga yaba ba Bertrand Bisimwa bose bumva ko bavuga bati turashaka Kongo imeze gute, turashaka gukora ubutegetsi budashoboye bwa Kinshasa, biyumva nk'abanyekongo. nibyo koko ni uko iryo tegeko nshinga ryari 6 ryo kubwa Kabila, noneho hagiye kugaruka rya rindi riba kinagaza ribambura ubwenegihugu, bazasigara ari batakira abanyekongo. Ubwo bazaba ari bantu kise nanjye ndagenda kubwira Alphonse amasezerano ya Washington warayasomye. Ayo masezerano nayo yasomye ku birebana, hari vore irebana n'umutekano, tuzasenya FDLR nayo mukuru ingamba z'ubwirinzi. Yego. Hari nayo bita ngo Regional Integration Framework nayo yasomye. Aha. Harimo ko bivuge neza no ko byanditse u Rwanda na Kongo bazakorera hamwe kugira ngo hamwe mu centrifite babona imihanda, energy, amashanyarazi, amazi, ibikorwa remezo, amasitade n'inzu z'ibitaramo, interineti ifatika, gucunga parike, gucukura gaze metane, imishinga y'amashanyarazi, ibitaro, kurwanya ibyorezo. Muri make inshingano za leta zose bakaba barimo bazifatanyije hano kuri iki gihugu. Utubare ku Rwanda na Kongo bafatikanyije kugira gucunga iki gice cyo kibahaniraho urubibi. Yego. Hanyuma uraza kwibaza leta ya Kongo yahakandagira. None se ubwo baba bahise bajya ku ruhande rw'u Rwanda? Ibyo icyo gisubizo ntabwo ndi bugira icyo nyivugaho. Abari kudukurikirana nabo baraza kumva uko bimeze. Ngo inshingano za leta ziri partage na guverinoma ebyiri. Guverinoma imwe ntishobora kuhakandagira ngo ni Washington tukirero, kandi iyo guverinoma yindi n'abafite ubwenegihugu igiye kubambura. Kandi basanzwe batari imfubyi, hari undi yabaragije. Aho rero niho abanyapolitike nk'aba Mukwege baza bagatanya ko bati bariya abantu bambura ubwenegihugu bazahita bagenda. Aho ngaho nibyo Mukwege avuga ati noneho akiyongera akibaza ati nkawe perezida w'inteko ishinga amategeko ukomoka Warungu ni muri icyo gice bafashe, akerekana uyu Modeste Bahatira Ukwebo, Vitali Kamere, abo abanyapolitike bose bicaye aho ngaho ko mugiye gutora ibintu, nimuramuka mubitoye muzayikisha sa muhagarariye abaturage bahe mu gice cyabaye Balkanize. Ariko wa mugani wabo banyapolitike nanjye reka nkubaze, niwe umenyereye cyane iby'uburasirazuba bwa Kongo Olivier. Biramutse bigenze gutyo bagahindura itegeko nshinga, abo bantu bakamburwa ubwenegihugu bagahita bagumaho, bari ababahagarariye bo bazitwa iki? Ababahagarariye nicyo nyine kibazo kigoranye. Ni ukuvuga ngo nk'ubu wenda agasamusamo kuko amatora ya 2023 yabashe kuba muri Goma na Bukavu. Wenda Masisi ntibatoye, na Ntuza na Rucuru ntibatoye, na Karehe ntibatoye. Bivuze ngo babandi babashe gutorwa aho habashe kuba amatora bagiye hehe Kinshasa. Mu Goma hari Patrick Munyomo, hari Iberi Furuguta, hari Abel Bazizane wo muri Nyiragongo Kinyarwanda. Abo bazaba bahagarariye bandi. Ubundi se bajye baza gusura abo bavuga ko bahagarariye, ubundi barabagenderera. Habaho cyo bita vacances parlementaire, ubwo ariho abadepite bo muri Kongo bajya gusura aho batorewe. Yego. Abo muri Nord Kivu rero bagiye Beni. Muri Beni mu ruhande rwa leta. Ariko mwibutsa abantu ko Beni ifite abadepite bayo. Bano bari baje. Ubwo rero nabo kugira ngo bisesere batura muri Nord Kivu ntibasigare, bagiye basura batendera abaturage b'Ibeni, barasura kuko kugira ngo bitwe ko bari ku ruhande. Ubwo ni nkuko wabona n'abatorewe muri Sud Kivu wenda bashobora baragiye Uvira, ariko byari bigoranye banze ntibagiyeyo. Ushobora kuba yakandagiye umunyari Justin bitakwira wenyine. Biragoye cyane ngo sinabo turabara n'abasirikare
bari muri FARDC bavuga ikinyarwanda ba masunzu bazasigara muri FARDC mu gisirikare cyabo kandi tubona itegeko nshinga bizaba ryarabambuye ubwenegihugu. aho ngaho ndumva nk'abo basirikare bashobora nabo kubitekereza bati kurihindura ni ukutwambura ubwenegihugu ni ukutwirukana mu gisirikare, wenda bakaba batiza umurindi abo ntazi cyangwa se umuntu ntazi, bakaba barwanya uwo mugambi wenda ukaburizwamo. Sinzi niba uko mbitekereza ariko nabibona nk'umuntu usesengura ibyo hakurya. Uyu mugambi ni ntaburizwamo nubwo wenda nabonye bavuze ngo 3 juin ni journée ziri mu ruti bazigaragambye n'icyo bazigaragambye barasare ni na polisi abantu bapare ko iri tegeko nshinga rizahindurwa bitewe n'imbaraga n'abanyamerika ishyira muri ibi bintu. Kisayide yaravuze ngo kugira ngo abantu babyumve mu kiganiro n'itangazamakuru ati guhindura itegeko nshinga ni recommandation za Washington. Nuza Olivier Kamitatu umuvugizi uko Moise Katumbi ati wazatweretse muri izi texte aho banditsemo ko uzahindura itegeko nshinga. Ariko yamusubiza se ariko buri ndwango naho ariko ni nabwo tubibaza amasezerano twahawe niyoyo ntashobora kurimo nka page ebyiri zitarimo. Ariko ubundi ari amasezerano hari umuturage usanzwe yazi neza yose uko yakabaye. Harayo Masade Boros yaduhaye arangije aravuga ngo twayagendeyeho duhana u Rwanda ngo kubera ko habaye gufata ngo Uvira. Ese ahantu handitse ngo ntawo ngo kuki ubona Amerika iri kuvuga ivugana Washington ikavuga u Rwanda yaranyiziga uwidoha ntimuvugeho kandi twabonye yaranyize gufata niba nikabifatira u Rwanda kandi wigene komeza na Washington wasaba muri za maproboros yaduhaye nkibaza ni iki warenzeho uragenda. Nahoze nsoma Olivier nahoze nsoma mu kinyamakuru cyegera ubutegetsi bwa Kongo cyitwa Actualités de Munkuru cyanditse mu gitondo gikotinga Marite Fayulu avuga ko President Tshisekedi yaba biziranyeho na President Kagame ko ngo umushinga wa balkanization bawemeranyaho bombi bose bawufiteho amakuru. Tshisekedi yaba afite inyungu mu kuba bamwambura Uburasirazuba noneho kuko ntawe umwambuye kuko ubona ahubwo arabeshyera u Rwanda kuko urareba mu mboni none se ku giti ciwe na guverinoma yiwe nibo bagiye kwirukana abaturage bafite inkomoko ku Rwanda. Niba birukana bakaba bafitanye amasezerano abaturage bazasigara he ko bambuye ubwenegihugu. Nuvuga ngo umunsi bazabitora ibyo bintu abaye bamakenga ntabwo bazabakira abanyekongo ntibazongeye kubakora n'abanyekongo. Noneho ese buriya nta abantu bamaze iminsi bavuga ati bariya abantu urarwana bashaka gushyiraho leta nta kuntu bahita bigira leta ya Kivu nk'uko abantu bakunze kubitekereza. Buriya iyo bivuze gutyo nanjye ndagusubiza nti ibibazo byakemukiye Washington ntibariyo kandi bashyira mu bikorwa bya Washington. Navuga ngo dutegereze Washington niyo iyoboye ibi bintu kandi bo ntibabayo. None se nk'umuntu ukurikirana Olivier guhindura itegeko nshinga biri mu nyungu zayo mu Ventura cyangwa ntacyo wunguka n'ubundi bashatse babirekera uko rimeze? Rongo icyo baharaniye bamakenga biri mu nyungu zabo. Baharaniye ko bagira ubutaka babaho butuje n'imiryango yabo n'abana bari mu nkambi bagataha n'abana babo bakazagira gakondo. Nkeka ngo ndagurega example Bertrand Bisimwa ni metre ariko ushobora gusanga atarigeze abura urubanza na rumwe yibera muri rebellion kuva 1996 ari mu buhungiro yahunze yagarutse gutyo yibere muri ibyo bintu. Harakeneye ko baba bakeneye gutuza n'imiryango yabo bakabaho batari mu ntambara abahunze ari mu nkambi bagataha. Ibyaba byose biturutse kuri itegeko nshinga byo kubirukana ingaruka zavamo zaba ari nziza kuri bo kuko ntabwo bazongera kuva hano. Washington yabafashe nka autochtone
ba gakondo bo muri ibi bice bafashe, ntabwo rero bahava nk'uko leta ya Kinshasa yabivugaga. Abazayirwa buye basaba bifuza ko Bamakenga bahava, ariko ntibatanga solution aho bajya. Ni nko kuvuga ngo umuntu nagende wigeze kuvuga ngo ntibagende ngo bajye muri Sabine, baranongera n'abavuga ngo bajye mu Rwanda ko nta gakondo bahagira, gakondo yabo ni hariya. N'ubwo u Rwanda rutabitakana ko bafitanye isano y'amaraso y'u Rwanda, iwabo ni hariya, hahoze mu Rwanda bahakatiyeho. Ngo naho Tshisekedi ameze nk'ushaka kubirukanana n'ubutaka bwabo. None ubwo byagendekera bite bari abantu baje kubiyunga hose badasanzwe bakomoka mu burasirazuba nk'aba coordinateur? Iyo urebye ubona Kongo hari ibintu washushanyamo. Washushanya Ituri ukayivanaho kwayo. Uko ubona hari uburyo nayo wabonye hari amasezerano aherutse ubwo Museveni yarahiraga. Protokole nk'esheshatu zirimo ko Uganda igomba gukora imirimo no gucukura peteroli muri biriya bice no kubaka imihanda. Kubaka imihanda, ibikorwa remezo n'ibiki byose. Ubu umuntu yagezaho hari batayo z'abasirikare b'Abagande bariyo hariya, bari muri Ituri. Ubugande bugikorezayo aba enjeniyeri baza kubaka n'iki, mbese uyibaniza agiye yubaka kiriya gice cya Ituri icyubaka. Museveni yanibukije mu mezi birashize yuko Ituri yari mu bigize ubwami bw'Abanyoro. Yego, ashobora no gutemberayo akavugana n'abaturage baho mu kirimi kimwe nawe. Ibyo rero ni ibikwereka ko izi shema Tshisekedi arimo gahoro gahoro. Niyo mpamvu Donald Trump yavuze ngo tuzagenda tubona ibindi bihinduka gahoro gahoro. Aho kantu abantu bandikemo bishyiremo ko Uganda igiye kubaka Ituri n'ingabo zayo ziriyo. Ariko zisanzwe ziri mu masezerano bagiranye operation Suja. Hanyuma se operation ubona barwana. Bon, urebye yari operation igamije kurwanya ADF, ariko n'uyu munsi ADF iracyagarika ingogo muri biriya bice. None se ADF kurwanya ubutegetsi bw'Uganda ijya kurwanyiriza muri Kongo yica abahema. Kuki idashaka Abagande ikica abo mu bwoko bw'Abahema? None ibi bintu biri kwerekezaho ntabwo dushobora kubona ahubwo Kongo ibaye mbi mu bijyanye n'umutekano kurenza uko abantu babitekerezaga. Oya, abo Kongo irisanga mu nzira nk'iza Yugoslavia, aho abantu bahuje inkomoko bashobora kubona leta yabo yarananiwe ubuyobozi, bakihitiramo ejo hazaza habo. Nuko Yugoslavia byagenze, abakroate ba Yugoslavia, abantu abarubani bashinga Albania, abaserbe bashinga Serbia, Montenegro bashinga Montenegro. Nibyo ko mushobora kwisangamo nk'igice cy'abaturage cy'inkomoko y'Ubugande bari kwicwa. Ejo bundi Museveni arahira, Tshisekedi yagezeyo, bivuga ko hari ibintu yaganiriye na Thomas Lubanga uyoboye Serbe abikiye Kampala rega. Tshisekedi aganira na Thomas Lubanga. Thomas Lubanga buke mu gitondo avuga ko abaye ahagaritse igikorwa ihuza imirwano. Noneho uraza kwibaza na Thomas Lubanga arwanya leta ya Tshisekedi yafashe ibice byinshi byo muri territoire ya province ya Ituri akabikampara. Yabikampara nta na rimwe bari bavuga ngo Uganda ni umugambanyi Kinshasa. Kandi Thomas Lubanga atumiza ibiganiro n'itangazamakuru. Barangiza ugasanga umuruho wose ibibazo Kongo ifite bawuhekesha u Rwanda. Buriya kuwuhekesha u Rwanda biba ari muri bya bindi byo kurangaza abantu, system abantu baranga u Rwanda, batuka Abanyarwanda, batuke, ariko gahoro gahoro hari ibindi biri kugenda biba abantu batavuga. Wari wumva na rimwe bamagana ADF naro kandi yica abantu ibaze bunyamaswa buri gitondo irayisha abantu.
ariko wari wayumva na minisitiri n'umwe muri Kongo yamagana. Reka da. Muri makeya iraho uyu munsi rica abaturage 30, ejo igende ifate umudugudu wose iwice biraho ngaho gusa byabaye nk'ibintu bisanzwe. Nizo za Kodeko wagira ngo zirabyemerewe. Kodeko na Kodeko sibyo. Noneho ugasanga ikibazo muri speech mu Rwanda na M23. Ibyo rero ni ibyo kujijisha abantu, ahubwo abantu ntibagaruke naho ngaho banarebe Katanga. Katanga nayo buriya bayishyire mu mboni nayo mu minsi iri imbere bashobora kuzabona ibintu kwanza duhere kuri iyi kuguhindura itegeko nshinga. Itegeko nshinga niba rihindura ubwo si no guhera kuri zero. Ngo amategeko yose yashobora kuribangamira bitabandika ko akuweho. Ni ibyemezo byafashe byose bibusanije buryo bihurijwemo imbere yaryo. Bivuze ngo iryo muri 2006 ritari rivamo bimwe bya manda 2 bakareba ibyegeretse mu ry'icyo gihe iryo bazaba bashyizeho. Bivuze ngo na Kabila ayemeye kujya kwiyamamaza, na Kizira yajya kwiyamamaza akakotorerwa izindi manda 2. None Kabila yasubirayo kandi yarakatiwe urwo gupfa buriya yakongera gusubira Kinshasa. Urwo gupfa yarukatiwe se buriya ujya wibaza yuko nubwo barumukatiye azishwa. Nuko impamvu babikizidiye ko ibintu nuko ashobora kuba azi yuko muri ayo masibo agiye kuvuka Kabila nta nazabahuriye na nabo. Harya Kabila ubundi bwende gihugu. Kabila we nawe ngero mvavuga ko ari umunyarwanda atari umunyekongo, nawe yaba arebwa n'ibireba ba Makenga. Oya bamubara buriya n'ubyo babivugira kuvuga ko atari umwana wa Laurent Desire Kabila, ariko tumuzi we yamupresence nk'umwana we, baramuzi bamubara mu bo bita bo muri Nyakatanga, ariko buriya Katanga bayikase mu bice 2 inkomoko yabo ni muri Tanganyika aho bita muri Hewabora. Ni ukuvuga ngo rero nimba abanyakatanga bose yari muri Tanganyika nabo muri Luaraba ndetse na Katanga ya Lubumbashi, abo bantu bafite ingozi z'igihugu cyabo. Naho abanyamurenge n'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi barenga 400 bari muri Australia bakoze imyigaragambyo y'amagana ubwicanyi bukomeje gukorerwa bene wabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyamurenge n'abatutsi bo muri Kongo Kinshasa bazizwe uko bavutse bigizwe muri na leta ya Kongo. Ingabo z'u Burundi zagiye gufasha Kongo kwica abaturage bayo. FDLR yasize koze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, wazerendo n'imitwe yitwaje intwaro. Iyi myigaragambyo yakozwe mu buryo butuje yakorewe mu mujyi wa Kambera ku itariki ya 29 Gicurasi. Hanamaganwa n'imvugo z'urwango n'itotezwa bikomeje gukorerwa abanyamurenge n'abatutsi muri Kongo Kinshasa. Ni imyigaragambyo yo mu gihe leta ya Kongo n'abambari bayo bakomeje kwica abaturage bayo ikoresha ibitero bya drone, gutwika imidugudu abaturage bamo, bikagera no gufunga inzira zifashishwa mu gutanga ubutabazi ku banyamurenge bari mu misozi miremire ya Minembwe, bigatuma barimo abana n'abakuze n'ab'intege nke bapfa ku bwinshi. Ni imyigaragambyo yateguwe binyuze mu miryango 2 irimo abanyamurenge bo muri Australia, abanyamurenge Congolese Community of Australia, ndetse n'umuryango w'abanyekongo bavuga Ikinyarwanda Speaking Congolese Community, binyuze ku nteko ishinga amategeko ya Australia kuri ambasade ya Leta z'Ubumwe za Amerika n'Ububirigi, bukomeje kugira uruhare mu bwicanyi bukomeje gukorerwa abatutsi bo muri Kongo n'abanyamurenge binyuze mu gw'intwaro no gutoza ingabo za Kongo. Nuko amakuru atandukanye yagiye abyemeza, abigaragambye bagarukaga ku buryo bene bo mu ntara za Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo bakomeje kwicwa bagasaba guhabwa ubutabera. Bati turasaba ubutabera, amahoro n'uburenganzira bwo kubaho nk'abandi bose. Aya ni amagambo ya Perezida BCA Birori Zawadi Munyaruhanga. Ati turasaba leta ya Kongo Kinshasa na Leta z'Ubumwe za Amerika kuturinda. Birori Zawadi Munyaruhanga yasabye bene wabo muri Kongo Kinshasa gukomeza gutwaza no kwirwanaho. Ati mukomeze mwirwaneho, ntimuzatezuke kuvugira bene wanyu. Perezida wa KSSC Innocent Aminiyuhi wavuga kuri iyi myigaragambyo yavuze twahise mu mujyi wa Kambera kugira ngo ubutumwa bwacu bugere ku bategetsi. Innocent Aminiyuhi yavuze ko bashyiriye ubutumwa bwanditse ambasade ya Amerika n'Ububirigi. Yavuze ko abanyamurenge barizwa muri Amerika no mu Ububirigi nabo batangiye kuvugira bene abo bari kwicwa ubutitsa n'abari bagezweho kugira ngo huze imbaraga basaba ubutabera bimwe imyaka myinshi. Ati buri wese akwiriye guhaguruka akavuga imbuga nkoranyambaga niyo ntwaro ya mbere muri ibi. Imyigaragambyo y'abanyekongo bo muri Australia ikurikiye abanyamurenge bo muri Amerika bakoze imyigaragambyo mu mahoro basaba umuryango mpuzamahanga gutabara bene wabo bakomeje kugabwaho ibitero mu ntara y'Kivu Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bayikoze tariki ya 20 y'umwaka w'umuryango MPA cyangwa se Maro Peace Association wateguye imyigaragambyo yabereye mu mujyi wa
Washington DC watangaje ko yitabiriwe n'abanyamurenge barenga 4,000 baturutse mu bice bitandukanye bya Amerika. Uyu muryango wagaragaje ko ingabo za Kongo n'iz'Uburundi zifite uruhare mu bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge muri komine Minembwe no mu bindi bice by'imisozi miremire mu Kivu y'Amajyepfo. Abanyamurenge ba muri Kino barigaragambije ku itariki 20 batabariza bene abatuye muri Minembwe bagaragaza ko ingabo za leta ya Kongo n'Uburundi zifite uruhare mu bwicanyi bari gukorerwa. Bakomeje kwigaragambya mu gihe gushyira mu bikorwa amasezerano atandukanye y'amurasirwa hagati ya leta ya Kongo na FCM23 bikomeje kwirengagizwa. Ubwo ariko kandi urwego rw'Urundi rushinzwe iperereza CNR rwateye muri yombi umunyekongo w'umuhanga mu mateka Benjamin Babunga Watuna hashingiye ku busabe bw'ubutetsi bwa Kongo Kinshasa. Babunga yagiye mu Burundi mu bikorwa by'imiryango mpuzamahanga y'ubutabazi irimo Care, Inopsi na Save the Children. Yatabaga ari Bujumbura, yabaga ari muri teritwari ya Uvira. Hashize igihe kinini asangiza abanyekongo nabo mu karere k'ibiyaga bigari amateka yaho umunsi ku wundi akoresheje imbuga nkoranyambaga zirimo X. Mu gihe ingabo za leta ya Kongo zihanganye n'urya FCM23, Babunga yakunze gukora ubusesenguzi bugamije kugaragaza uburemere bw'iki kibazo akanyomoza abakwirakwiza icengezamatwara rishingiye ku binyoma. Tariki ya 20 Gicurasi umwaka yatewe muri yombi nyuma y'aho inzego z'umutekano za Kongo zimushinje gukorana n'urya FCM23 zibishingiye ku busesenguzi akora kuri iyi ntambara. Hari amakuru avuga ko Burundi bwashaka kwitabwa muri yombi ry'Ababunga ari ibanga rikomeye kandi ko bwari bufite umugambi wo kumwohereza i Kinshasa, ariko ko bwabaye buretse bwajyaga ku Karubanda. Mbabwire kandi ko ihuriro rya FCM23 ryashyizeho Professeur Jean Baptiste Gakoma Sakatoro Zambeze ku mwanya w'umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Goma, asimbuye Professeur Muganda Muhindo Celestin wari umaze iminsi mike akuwe kuri uwo mwanya. Ibi bikubiye mu cyemezo FCM23 yatangaje ku itariki ya 29 Gicurasi cyagizweho umukono na Bertrand Bisimwa usanzwe umuhuzabikorwa wungirije FCM23 ushinzwe ibibazo bya politiki, ubutegetsi, ubutabera na diplomasi, mbere yo kwemezwa n'umuhuzabikorwa w'ihuriro Kohoneye Inanga Yoberuwo. Iri shyirwaho ryabaye nyuma y'uko FCM23 yarutse gutangaza ko ikuye ku mirimo Professeur Muganda Muhindo Celestin wari usanzwe uyobora kaminuza ya Goma. Uretse Professeur Jean Baptiste Gakoma Sakatoro Zambeze wagizwe umuyobozi mukuru w'iyi kaminuza, FCM23 yanashyizeho abandi bagize komite nshya y'ubuyobozi bwa Université de Goma. Abo barimo Professeur Richard Kabuyanga Kabuseba wagizwe umunyamabanga mukuru ushinzwe amasomo, na Professeur Nzabandora Ndimubanzi wagizwe ushinzwe ubushakashatsi, na Mutotima Safari wagizwe umunyamabanga mukuru ushinzwe ubutegetsi. Ni mu gihe Parukumari Sawa yahawe inshingano zo kuba umuyobozi ushinzwe ingengo y'imari. Mu ngingo gatatu y'icyo cyemezo FCM23 yavuze ko ingingo zose z'amategeko cyangwa z'ibyemezo byari byarafashwe imbere kandi birangije nacyo bivanyweho. Ishyirwa mu bikorwa ry'iki cyemezo rya umunyamabanga uhoraho FCM23. Kaminuza ya Goma iri mu bigo bikomeye by'amashuri makuru bikorera mu mujyi wa Goma, umwe mu mujyi ugenzurwa FCM23 kuva uyu mutwe wagura ibice ugenzura mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ku wa kane w'iki cyumweru FCM23 yatangaje ko yirukanye Professeur Muganda rumaze igihe ayobora kaminuza nyuma y'igihe atagaragara ku kazi. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banatwa Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yashimiye cyane akazi gakomeye kakozwe n'igipolisi n'igisirikare mu gihugu mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize ubwo habaga amatora, ariko basaba gukura amasomo mu byabaye icyo gihe. Ni amatora barwanya ubutetsi bavuga ko yaranzwe n'akavuyo ndetse ko atanyuze mu mucyo no mu bwisanzure. Leta ya Tanzania ivuga ko yaguyemo abantu nibura barenga 500, ariko bayirwanya bavuze ko bapfuye barenga 3,000. Ikinyamakuru The Chanzo cyavuze ko Perezida Samia Suluhu Hassan yashimagije abasirikare n'abapolisi uko batsinze icyo yise ikigeragezo cy'umutekano kandi bakabyitwaramo neza. Uyu mutegetsi yasabye abasirikare n'abapolisi kuba maso ntibirengagize ibimenyetso by'ibihe kuko nabike byabaye bibi. Habayeho kurangara ku bimenyetso byari byatanzwe, abantu bibeshya ko igihugu kizwe umutekano kirirara, abasaba kuba maso buri gihe. Umunyabanga mukuru w'ikakasiye muri ku butegetsi Asha Rose Migiro nawe yunze mu rya Perezida ashimagiza abapolisi n'abasirikare bakoze uko bashoboye bakaburizamo itembagazo ry'inzego byasaga nk'aho byateguwe. Nubwo abategetsi bashima imikorere y'inzego z'umutekano abatari bake ku isi banenze ibyabaye mu matora muri iki gihugu yasize yimitse Samia Suluhu Hassan muri manda ya kabiri. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Kenya. Abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banatwa abategetsi ba Amerika bavuze ko bazakomeza kuganira n'abakenya nyuma y'uko urukiko rukuru i Nairobi rutesheje agaciro icyemezo cya Amerika ko kubaka ahantu hakurikiranirwa abanyamerika bakekwaho ubwandu bwa Ebola ku kigo cy'indege cya Laikipia. Ikinyamakuru The Kinyenezi cyavuze ko ubutegetsi bwa Washington bwavuze ko bwamenye icyemezo cy'urukiko muri Kenya, ariko bazakomeza kuganira kugeza ubwo iki cyumba cyubatswe muri iki gihugu. Abanyamategeko ba Kenya baragiye icyo cyifuzo cya Amerika bavuga ko ibintu bireba ubuzima bw'igihugu bidakwiye gufatwa minenembwe gutyo gusa, hakwiye kwemezwa gusa ibyafashwe icyemezo n'inkiko. Polisi ya Kenya ariko yatangaje ko yataye muri yombi abanyeshuri 8 biga mu ishuri rya Utumishi Girls Academy bakurikiranywe bari mu nkongi y'umuriro yibasiye iki kigo igahitana bagenzi babo 16. Iyi nkongi yibasiye ishuri riri mu gace ka Gilgil gaherereye muri kilometero 120 uvuye mu murwa mukuru Nairobi, hari ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu. Yibasiye kandi inyubako abanyeshuri baryamamo hafa 16, abarenga 70 barakomereka. Iperereza ry'ibanze ryakozwe na polisi ryagaragaje ko inkongi ishobora kuba yaraturutse ku banyeshuri batwitse ikigo cyabo ku bushake. 8 bahita batabwa muri yombi kugira ngo abanyeshuri bafatwe bagendeye ku makuru yagaragajwe na CCTV kamera, ubuhamya bw'abandi banyeshuri ndetse n'abakozi b'iryo shuri